This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Stellenbosch 0. My brother, how's it? I'm all right, my brother. Good man. What's your name? Where do you come from? Okay, ke lesiba nna ke tswa ke le Lebotloane mara ke mo Brandfisher phase 2. Yeah. For now, Mr. Ngobo ke tlo bua ka ntwe one hore we appreciate and ra leboha hore o felletse o re fa platform ya re khona ho bua mo channeleng ya hao. No. Ntwe kholo ke nyaka go ipolela gore ra tlhahella and gona nong re tlo bua ka Pirate gona nong Chiefs e bua haholo bina le 9 point. Yeah. Rona ne rena le 0 point ba re ba batla Man City. You know why? Now le 3 points. Rena le 3 point gona nong re ba file monyane ra ba fa le mako. You know why re ba file bona? Because ra tsi ba rena le sebelebele ka mo rena le a police rena le bo hoto rena re feletse rena le bo Moremi. So in short ke re last ba win 8 games without who loser. Mara ne ba ste mo top 18 herbolla hona no. Hona no rona rena le 3 point bona bana le 9 point. Le tla wa cover. Asesilo Mr. Ngobo mara hona no ngere ke bua ka taba tsore re ya go Pitori ba tsuhile Pitori ne ba bua ka Botswane ba bua ka bo mamang mara nna I believe hore hona no ke bona ba tsuhile rena ra tsuha rena re tseba rena le bo Mariko rena le bo sebelebile rena le bo Master Chef batho ba khona go apea bona bana batho ba sentse ba apea because but motho ne ke re o khona wa apea ke Zwane o betse bo Modau ha ba teng bo Rivero ba ile kae go khaqa kwale rena re feletse re ma South African re feletse ha renke kwale go Brazil ha renke kae re nka kae re bolla ka South African we are proud of South African players so for now hona no here ke tswalla hanyane ke re Mr. Ngobo ke o leboha modimo o ire hantle then re nnentse re tswelella le mo channeleng ya hao hore re bonahale hore rona ba re tswang ko mahaeng like ko Lebotloane so ra bonahala re teng and then re representa Lebotloane branch representa batho ba go kwa Khwile kwa Letsebe kwa Mopudung ko kae ka taba ya channel ya hao ke leboha brother o le wena my brother o re medise kwa Khwile kwa Tsebe ko Lebotloane thank you brother. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpeye.com.